nareko mapuasa mo kiri ular ramalange, masampajat tarawih kiri ular ramalange, nasabari Mario ki okupuange andrange matapak ki makayaki ki, nadampangi dosa tak pong Allah Subhanahu wa taala. Oh tapi ternyata dek nalatu okoro nareko melo ki lolong Idul Fitri, jadi ukuran na mapacing tania bawa maka da mapaci loki pong Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa tak. Tapi mapaci ki loko sele surat tak. Termasuk niya soe sebelum mutama ki Idul Fitri aja gamma mapaci dosa tak okupuange tapi dek pa na mapacing loko sele surat tak. Hati-hati toki iye. Biasanya idi imange termasuk guru mengaji harus kita lihat apakah kita ini masuk 8 golongan ajak gamma dek. Dek tu nasa sekepitaran atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sini toma-toma malabikang andrangi sala surah salaku yang kihadire. Tentu dek gaga pajata syukur loko pong Allah Subhanahu wa taala. Mapada toha puange dek gaga pajana maleki sinin na papenya manalatu iya asoy bahkan latu aso kiamat na mati pong Allah Subhanahu wa taala. Na yenur nasabari idi umat salam malabikang ki hadire ajak toki to paja syukur loko pong Allah Subhanahu wa taala. Agi-agi naleki keadaan pong Allah Subhanahu wa taala ia na tupura na peritoto puange na niya ia to na ro nasangi pong Allah Subhanahu wa taala ila na Quran malabinna fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra majappu ia tu susai turi sibawa anya mangenge. Jadi dek tu nak kada tawe dek tu nak kada akurange nareko pura ki masusa manyamak ki dek maka dami akurange tungka angka susata angka to anya mangang okor pasti dibersamai dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawan rangi mapasalamat masal kiringa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala. Ia subuh 20 asara si pacek de keman ular ramalang. Ya kotania ia asoe terakhir wadi jaji baja. Kamu paga pacaran sama baja. Adik gaga na. Berarti wadi le pelampai-lampai cara mai. Nasabak namo melo ki mengkalinga cara mabaja sangade de gaga na. Nania wat dijanji ia agaga orang pianga ki agaga makoling na rampang ki pacara mata sipunan na asoy labae. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Biasa ni mengkalinga yang hadis ai. Nah sebab masa horok lah dah hadis ai nareko mutami ramalan. Maka dia Nabi tak nigi Mario si runtuk si bawa ular ramalan letuk maka kue nasabari engkau mau piri ular ramalan capak na ular ramalange maka iro watakale tak le haramkan ukupong Allah Subhanahu wa taala mati gesai api neraka na pong Allah Subhanahu wa taala. Mario Muki mutamar ramalan. Mario Muki macawe malepat tawe. Mario Muki jaji ni burasa tak. Odepa. Jadi nareko capa ramalangi angka tu 2 lepurasa. Nomor siddi lepurasa Mario ki nasabari macawe ni talae Idul Fitri. Nasabairo Idul Fitri siddi asso naleki pong Allah Subhanahu wa taala mapaciki
mapada pacinna anak loloe silalona jaji. Makanya Allah mengatakan, Nabi tak makada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sininna tau le pancajie oko lebok na tanai, anak loloe, dia bersih mapaci pole ridosai. Ia na mati maga ki mariolada rigau angkana Idul Fitri. Tapi mapaci maga ki, mapaci ki nasabari nak dan pengemanang atas salata peng Allah Subhanahu wa taala. Makanya maka de puangi man qama ramadhana man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nareko puasa mukiri ular ramalange, masampajat tarawih kiri ular ramalange. Nasabari Mario ki okko puange andrange matepak ki makayaki ki. Nak dampangi dosa tak peng Allah Subhanahu wa taala. Oh tapi ternyata dek nalatu okoro nareko melo ki lolong Idul Fitri. Engkau mau apa? Mapacing atita loko selesur seletak lenge. Jadi ukuran nama pacingnya tania bawa maka dah mapaci loki pong Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa ta. Tapi mapaci ki loko selesurata. Iro puange namo pekkolopo na dosa ta nasaba iro pong Allah Subhanahu wa taala pun nasifa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ghafurur Rahim dan lain sebagainya. Maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Manang ka menaidi napai ang kecek de atas salan na seles surata. Manang ka de kuarat jing ya dampangi atas salan. Makanya Nabi tak naleki tu kesempatan telungaso untuk si bombe. Artinya api kiri ki jolo kur talunga soe melo ki gepat terui yari gemak dampangi selesurata termasuk niya soe sebelum mutama ki Idul Fitri ajak gamma mapaci dosa tak oko puangi tapi dek pa nama pacing loko selesurata. Ini juga menjadi ukuran. Oko ni rumati lolonga ki talai Idul Fitri lisu ki pema mapaci tongato. Makanya maka defandri tata laisal idu bilibasin jadid. Tania tu bawang telae malepe ya naritu tu baju baru. Demi bisa maka ada baru gatali baru gatatasa. Yang jelas baru menurut tak. Tania bawa ngiro tapi melo ki pacingi iya atitai. Wadi jaji dek tesiruntu si bawa tolenge tapi tetaki ikhlaskan iya watakaleta iya rigati tak makadai. Nariko pali engka atas salan na biasa iro. Wak dampengangi ya kamakoro. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala yang ki hadire. Nania ariyo ngata nasabari Idul Fitri iro perasaan pertama perasaan yang kedua tata itu engka rasa-rasa masih nyawa tak seding nasabari meloki nasalai talai ular ramalang etana nalitajangi meloki sinasalai na iya na ular ramalangi bapak ibu si ulam mi engka ki nadidi pong Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu disebut dengan Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iro puange meloki na pak guru, meloki na didi. Ia lele nasiulange na pak guru kitu pong Allah Subhanahu wa taala. Masuki mati ular ramalange, mamagi-magi sifat tak makasingeri ular ramalange wadingi lay getang, wadingi lay figau, wadingi lay fakkeguna mati esaliwan na ular ramalange. Nasaba iro agagale sumpai ri ular ramalange iya naritu pong Allah Subhanahu wa taala puange mato aga mati le sumpa esaliwan na ular ramalang. Jadi sirik kuamangi aga pak bere jamakta deto na berkura mati nareko masuni pole ular ramalang. Termasuk ibadah-ibadah laita. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala mapada mato nareko loki irita na maraje. Agi-agi ta sumpa oko Masjid Al-Ihsan ia toro sebenarnya ta sumpa oko Ka'bah.
Cuma ia merokok Kak Bay langsung mi oko yolo na Kak Bay mas sempajang. Tapi ia tu tasompa tania Kak Bay. Tania. Mangolo Kak Bami. Tania Kak Bay le sumpah. Tapi tatta itu pong Allah subhanahu wa ta'ala le sumpah. Nania angkana leki ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala ukoro rika Bay. Iari garita na marajay. Napa licu-licungi apalata pong Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan solat di Masjid Al-Ihsan. Tapi ia role sumpai pada moy. Nigay ropong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba angka tahu mutamar malangi masih sisa pa pinadina. Magi na masih sapa pinadina. Iya roreken na jama-jaman na biasa din na lancar tas seka rigaw angka na mutamar malang. Iro balu-balu na de na pada taralana rigaw angka na mutamar malang na niya isaliwan na ular ramalang. Rigaw angka na ular ramalang masang kitawe, matas sitawe. Biasa angka makir-kir makadawe cek de meje nasang ulit tas pa ustas Iya to na tu tule. Yang jelas kak dek nahalangi ki untuk makjama lokopong Allah subhanahu wa ta'ala iro puasata. Angka toto masisa rigaw angka na mutamar ramalang nasaba iro caramana pa ustas malampela dai. Biasa ki lolongang pacarama malampe. Apalagi nareko matarawe tawe. Pura lebi ci oku pangursu maka ada 10 na 5 menit. Latu itu te asarama cerama. Meluki matarawe. Nih. Iari ga subui. Tapi kaya ko subuh dek mariga budi. Apalagi nareko subuh terakhiri. Dek mariga agar ipalamperi. Matu pitai. Jamaah gama perang, ustaz gama perang. Angka tawi ta masisa nasabari iro imanna malampela da papangupuna apalagi matarawe ba. Tapi alhamdulillah idi ko masigi tae ay dito na malampe na sabab pengalaman mo imata. Na sabab angka tu imang malampe papangupuna pura riwatuna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Muaz bin Jabal. Iro Muaz bin Jabal malampela da papangupuna. Letak go ko Nabi ta riwatu isai masempajang. Nah riwatu isai riolo termasuk sekarang di zaman Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam riolo iya ro tawe melok mopi kasi masuk mak zaman dari kupur masempajang isa. Na angka imang namanya Muaz bin Jabal malampela da papangupuna yoli iletak go yoko Nabi ta. Dega je mite to imun rimu tania bawa kalolo anak darah to magala maket de. Mega toto kasi tomatoa angka toto malasa tita ni gare angka na more-more kani mas semeng ni bolokan ni dalai sebagainya. Makanya letak goyo ko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapada ni reken na baja sanga dia na rekoloki mol ka biasa ki lo mole yero kasi mol mabicu mi musallana apalagi na rekona dapi ki magaribi. Iro rigaw angkana magarimi maiga to me masempajan napa macipi watue melok mutama isa malampe antriange we angka to iro imang napalampe rila da bacana nasaba nappe mencaji imang tappa melo iman caji imang pitangi bacana okko musollana mole malampe la da bacana sehingga tatambe kasi antrianna pak berjamaah melo masempajan magaribi. Padahal idi tu biasanya imangi mak kita lo monriki mak kada bay. Penuh je wita masigi mega mo pato antri saliwang melok mas sempajang. Iya na siti na jele baca. Makanya protosi di waktu Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka sahaba mapisang oko Nabi tak. Jadi angka metotu model sahaba cede mapisang. Mapada mato idi di angka wita masyarakat jamaah cede mapisasi mapisasi ku pa arsa mapisasi ku pengurus masjid mapisasi ku po imang
mapisa si ku pak lura dale sebagainya. Angka meto modele na sahabat cede mapisa. Jadi ro sahabat mapisa angka si di sahabat di Masjid Kuba di Madinah. Tungka merimang pasti kul huwallahu ahad na baca. Leleto ye. Makanya pisangnya iko nabita. Jadi nari kupure baca Fatihah, baca wakduha, na baca si kul huwallahu ahad. Pura baca Fatihah, alam nasro, kul huwallahu ahad. Tarina tutu isi wa kul huwallahu ahad. Jadi ajak mo kitu ini maprotes nari ko angka imang, cede kul huwallahu ahad. Aga na sengiro sahabat rigawang kana yoli ko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dero sahabat inni ahabbu ila suratil ikhlas. Majapu iya tu surana pang Allah subhanahu wa ta'ala mapujila ka ko suratul ikhlas. Na sabairo suratul ikhlas mapakas sa ilo ko pang Allah subhanahu wa ta'ala de gaga puas sangadina pang Allah subhanahu wa ta'ala maka de nabita. Pataru ya tu. Marioni itu nareko cek de kul huwallahu ahad tabaca salamat ni nasaba angka hadis na nabita maka de wat di pele kul huwallahu ahad le baca tapi nareko malampai ipa penguputa natak go kitu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda nareko masam panjangale ki iro rigo angkana to masam panjangale di mapada nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boy latu boro bitina sehingga iro Aisyah radhiyallahu anha na takgo inabita maka damagatosi di isuro na pong Allah subhanahu wa ta'ala na purani na jami pong Allah subhanahu wa ta'ala mutama suruga magi ng kamupi masampaja latu boro bitita maka de nabita afala akuno abadan syakuro de ganawa di mancaji atan na kapuangi sukuru namo manihatu na jami ka pong Allah subhanahu wa ta'ala mutama suruga iya na ron nasabari na jami ka pong Allah subhanahu wa ta'ala mutama suruga sehingga tambah magalak ka masempajang nasabari syukuru ka loko pong Allah subhanahu wa ta'ala makanya iya na tu biasa na idi nareko tampa maega naliki papinya mo pong Allah subhanahu wa ta'ala tambah magalak ki sebenarnya masempajang tambah magalak ki makbere masidak kalau pada ta'rufatau aja na tak giling tambah merekak bisa dimasuk sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Makanya iye hak desa nariko na farisay panrita hak desa ta maka di panrita hak desa ta iye hak desa palsu. Ternyata palsu. Jadi maega tu hak desa narampe biasana tawede na parisay maka da palsu ga iro adesa malam maga iro adesa perlu tu ya gage ternyata ia hak desa palsu bukan berarti bahwasanya dena wat dia kemalakang iro amalakna magai nasabak maka di panritata nareko runtuk ki hak desa palsu su yari ga malam masapa mo ki hak desa lengi jolo oh ternyata nasapa i panritata engka hak desa maka da yubashiru ashabahu hadha syahrun mubarakun. Iro nabita narampe agaga mapakario-rio loko sahabat rimakadana iya na tu ulang-ulang mak baraka. Jadi sebenarnya nasuruh ki nabita Mario mutama ular ramalang nasabari iro ulangnya ulang mak baraka. Jadi denre yakka malakangi Mario ki mutama ramalang tania denre hak desa pertamelo rampianga ki tapi iya hak desa maduai. Ya. Jadi ajak moha ta maselang aga na reko baja sanga dia angka rampeang ki amala tak tahu maka dah hak desa palsu je itu hak desa malam itu ajak moha wadi jaji angka mo pa hak desa le siapa ki jolo hak desa leng mapasan reki okur hak desa na nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariko angka ya kemalakan ni rogage sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang ki hadiri magai nang kana baraka iya ular ramalange nasabari mak baraka iya neritu makke gunai sininna agagana lekki pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabasi pacek de kamani ular ramalange tapakke gunai madeceng nareko pale angka mo pamati taraweh ta usahakan ngimacu mana ki mak 20 maagapi tope mapasi
Ay, yak kuat dinge pasa-pasay 20. Nah sabab iya tu tarawih, de tu na mesti makada arwa. Taite gare oko Masjidil Haram, siaga. 10. Ya, yak ko melo ki lele misalna, maka dai melo to kaya mapada ko Masjidil Haram 10 na aja na arwa. Wat di mato, cuma lele mi. Nah sabab de nama sohor oko kamput tak. Iya bisa nama sohor oko kamput tak arwa yare ke 20. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi narikomelo ki mak baraka iya watakale tae le pakai guna madeceng mamagi-magi bermanfaat lo fadat tak rufatau. Mapada matoi di masigi tak narikomelo i mak baraka make gunai loko masyarakat Iya ro masigi narekomelo ki maite masigi na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam riolo tania bawang iro masigi untuk kebutuhan na masigi tapi untuk to kebutuhan na masyarakat makanya di setiap masigi matarima tu telah sekke engkana sadia munri sekep pitaraga bisa juga zakat mal alena pemati pengurus masigi narekode nulek bagi oko masyarakat napateru yoko basnas nanti basnas yang bagi tapi nareko mana semua data idi masigi nah sebab biasa na masigi maka kue iya na tu data kami nam makasing nah sebab alena biasa langsung tinjoi oko masyarakat maka da iya masyarakat yang fakir ini masyarakat yang miskin ini masyarakat yang muallaf ini amilnya masjid dan lain sebagainya. Jadi boleh ka ewan ni macarama o kuatan pulu. Na iro kuatan pulu ewan ni iro masigi si depe masigi na angka masigi monri tengah, angka masigi timuran na, angka masigi rijan na, angka tu watan na. Maka da ka pekko ni carana idi mak bagi sakepitara ki. Maka da iro pengurus masigi pura ki nasang mak bicara si bawa masigi sekitar maka da iya nasal lokasiku jadi makan ada tanah maka da ka maca to ya pengurus masigi nah jadi si kira-kira nareko angka masigi si depena masigi ta wading itu mak bicara maka da okoyala suka idi lokasinna masigi untuk ya berea mati iro sakka tapi bukan berarti saliwan na mati iro dena wad dia leang nareko gena ni mati iro lokasinna masigita maka wad dinilai pasu loko isaliwon iya macawe pole oko lokasita jadi dek ni si tumpu iro angkada do bolo biasana angkada dek gaga tawana dan lain sebagainya perlu to iya sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala termasuk risamana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro masigi makke guna lo masyarakat jadi narikometo tania bawa waktu ramalan makke guna tapi namo saliwan na ular ramalange nariko angka memat tahu kasih mafarri kasiasi mesti bisa membantu apakah itu diumumkan ke jamaah maka daniga to melok bantui iare gawat ditotule pakai duit na masigi jadi dek na mesti tu maka da iro duit na masigi untuk oko masigi na sabana rekomelo ita masigi takas selesai ini tapi bukan berarti biasanya idik jamaah ite makadawai selesai ni nasa masigi degaga na nabangu ajak bawa na to masubak de nakoro nasa bairo masigi turi angkato pengeluaran na tungka ulang mapada ni reken na AC listrik wae kebersihan dan lain sebagainya mai ke pengeluaran na termasuk mimati nariko angkatau periwat dilebantu orang miskin itu bisa dialokasikan iare gawat dile umumkan ku masyarakat maka daniga to melo mas sumbang pesipulu menibawang ku pengurus masigi sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala nasabak magay iro wita masigi iro kami na makasing datana nasabak langsung iwita iro pengurus masigi mite maka da iya kasih to perri ini orang miskin ini orang fakir ini muallaf dan sebagainya sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala na iro ular ramalange na rekomelo ki mite mak baraka tania bawang idi melo yaleang agagah misalnya biasa tu matari THR ki matari hadiah ki
yaleki agaga oko tawe tania tu bawang idi melo yaleang nareko melo imak baraka ular ramalata melo tokki mak bere rigo angkana ular ramalange nak momen ya tu cek dek mi yang penting mak bere ki mapada rigo angkana ada buka puasa ta usahakan ni 7 tokki okor nareko iye wenie iye asoe dek gaga asata maka dek na marigaga dek na pertama ki pengurusu yari kana lupeki tapi tetap ki bawa agaga untuk nanrei selesuratta yang kema puasa. Nah termasuk ni sekap fitrai. Cuma biasanya ada beberapa masalah besar di zakat fitrah ini. Iya. Apalagi den rewania engka baru lo runtuk. Yang pertama iro sekap fitrai tak usahakan ni. Iya. Iro anun na panritata agi andre warra aso-asota maka ia toro ya sekekeng aja na berasantap tanre aso tapi warra ceco melo tak berian maka dan kemona sa warra anuku taulaba purwa sangkiang angka monro koro de na wisangi maka da makapakepan ni gadega yang peti puran ana sama sakai de na koro jadi iro agaga melo yak beriang agaga makasimeto mapada meto na reko melo ki mak bere biasa na reko angka tomate biasa ki idi mak bere lo kupo imang yare ga petugas syara'i yare ga peraka janasai maka di mamagi-magi iro peraka janasai yare ga petugas syara'i yare ga po imang na pake iye lipa maka siwiya mas sempajang oko masigi na pekko carana melo na pake loko masigi mas sempajang na reko lipatin ro mita patujuangi coba gade na reko lipat sempajang kasih salai maka de manipila da iro lipa pekko carana lipa ke mas sempajang tapi nareko lipak kesing yarik galipak siti najai untuk lepake mas sempajang na pake mas sempajang tapi nareko lipak tinro talengi deh na cocok pake mi tinro makanya iya naro nasangi pong Allah subhanahu wa ta'ala tanalul birru hatta tunfiku mimma tuhibbun nareko to mabere iya memang na makasinge aja na role cace na sabab iri je tu lagi cace ye apalagi tolenge nareko tapoji pasti nareko yak beriang iroga gen poji totawe makanya rigau angkana manreki warra aso tak misalnya berasantap contohnya maka siti najana iro yak berenge ya neritu berasantap aja na lelenge bisa di atasnya kualitas di atasnya tapi aja na meriawan termasuk rigau angkana mati yak bagia warra tak nah sabab wite ye warra tak le perikarung perikarungi dan ada kemungkinan besar si campur kualitasnya warra aga kekurangan na de to na haram ya gage wat di moa assamo sekata cuma si tinajana si kesinna baja sanga die nareko to mak bakoro lokko ki masigi mak berenge sekepitarata pura memang nilesio kantong-kantong magai murah dek nasi campur warta si bawa taulenge nareko yak bereangi mati loko fakir miskinge maka dek nasi campur iro warna magai nareko si campur wadi jaji mati iro warna angka mamata angka makanja na sunna angka may pacak lada kapa koroi tapi ako makasingi siona ale nami bawa peko carana nasu iro warna nah sabab makanja pada kualitasnya yaling sini ngata malabin fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadire den rewan niye oko kak masigi nah sabab imang angka tau maling nga ampalo angka ukina kuro nah sabab iya tu kasa kepitarai waddi warra waddi todui Imam Abu Hanifah palabai alasannya nasaba aga melok nanri tawe nalia balik nalia manu nalia lain sebagainya nareko dek gaga duit nah makanya angka tawi ta pengurus masigi macah jadi nareko kang iro na pasipulungi aku masigi warra si bawa duit tawe jadi iro duit na bagi ratatoi jadi nareko naletoi warra naletoi ampelok kemukanja to ye jadi angka to warna angka to pangalibalena
Iya naro na tuju Imam Abu Hanifah magai na palaba itala edui. Nasaba na recover mana na sumbangat tawe na sakapitaran de gaga na liang andre lain. Masu na pakan riang. Jadi iru den rewani naleng nggak tahu yang pelo maka da ampelo aga ye. Maka da angkana sa to masakapitarus tas. Pokokna okomi nasang idi melo masaka maka da mate. Dek na cocok tu. Tapi na sabari. Dek na melo na rekotanya. Iya terimai. Napa ya berea mati uko taulenge. Yang masuk delapan golongan. Hati-hati tu ki iye. Biasanya idi imange. Termasuk guru mengaji. Harus kita lihat. Apakah kita ini masuk delapan golongan. Ajak gamma dek. Dek tu nasa sekepitaran atau dia nasa sakapitaran. Dan ini berbahaya. Jadi narekode tatama ukwe delapan golongan, ya maka ajak berani-berani ki untuk terima. Dena pada pengurus masigi yang sudah di-SK-kan oleh Basnas. Sudah di-SK-kan. Dia sudah menjadi amil zakat. Ajak gama baja sanga dia engka ki mita pengurus masigi bawa kantor-kantor li sulu bulana, ajak temaselang. Kenapa? Dia berhak menerima zakat. Salah satunya karena amil. Walaupun dia kaya. Nah mau sogi. Tapi karena dia amil. Maka pada motoy mu'allaf angka baru-baru to tama salang. Ya. Jadi tania nasabari sogi na. Tapi karena dia mu'allaf. Sini ngata malabina fong Allahu subhanahu wa ta'ala yang kihadir. Maka termasuk biasanya amil nari ko pak bere seke pura ni napat tarimang tawe sekepitara melo ni mak bagyangi apalagi ini di janji baja ki malep to iarga angka seles surat tak oke Muhammadiyah kan pasti besok dia sudah lebaran harus ni tak bagian mati kawan nih. Nah sabab ajak gamma angka seles surat tak Muhammadiyah uko masigi al-isalan rang maka daki ai de paji nalep atau uko al-isalan rang pemerintah na sanataja satu pi namo wani satu pi yak bagiangi warre tapi angka seles surat tak Muhammadiyah dia sudah memastikan bahwasanya besok itu sudah lebaran artinya tak tambah jamba-jamba na amil agairo harus ni nak bagi yang iro warna warga Muhammadiyah yang ke masigi okual isalan rang sebelum malepat tawe baja. Harus. Termasuk nareko angka melo yaleang. Iro to yaleang kak biasanya idi kang dek nulai memang sunnah itu wani ala peranya bereasa kepitarata. Tapi ini kasih mulai murus ini wani ala per melotoni takbira mega melo yurusu apalagi pengurus masjid biasanya itu pengurus masjid masjid itu nak bagian nah iro biasanya masjid anak bagian ada penerima zakat itu dek panadapi isyawalang dia meninggal dunia artinya dek na berhak menerima seke karena iro pat terima seke dek na dapi inyawana umuruna mutama sawalan maka harus digantikan siapa ipaselena jadi iro tahu masa kepitarai selesai ini urusanna tanggung jawabnya sekarang ada di amil iro maraji metode mencaji amil ibu dek tu na gampang mencaji pengurus masigi apalagi anu sakepitara yurus maraji. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadir. Maka dari itu, ia ulangnya nasab fong Allah subhanahu wa ta'ala ulama beraka tania bawang idi melo yaleang. Tapi melo tukki makbir. Dan niya talae aku rambalabina fong Allah subhanahu wa ta'ala nariko melo ki mitay ia ulangnya ulama beraka ternyata tania nasabari puasata. Tania. Matautungan itu puasa agak talolongan makanya angka hadis na nabita angka toma puasa de gaga naruntuk sangadinna
malufu mi si bawa madekah. Makanya maka dipong Allah Subhanahu wa taala purana ayat mapuase syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Oh mamagi-magi ampe kedota maka ciyo ki oko akorange sehingga lolonga ki cahayana akoran na pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi tania nasabari puasa mak baraka ular ramalange tapi nasabari akorange nareko makasing ampe kedota mapada ampe kedona akorange maka ia natu nak baraka ular ramalang. Makanya angka hadis na Nabi tak maka adalah khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ia robau timun atau mapuasai lebih mawangi dibandingkan minyak kasturi. Ia hadis sahih. Nareko dek tambah tepat moki. Harus kita tepat. Nanti nareko tengah sahih ta coba-coba ni memo timutta. Maka dah melo na sale buktikan iro hadis na pa ustaz din re subuh. Maka dejek Nabi tak mawangi garek bau timun atau mapuase dibandingkan minyak kasturi. Tak coba nih. Agak sepan rita tak. Oh ternyata nareko tulle jagai ada adata. Maega baca korata, maega sikirita. Sebelum ki mapua ada mapikir ki jolo. Okoni rona sabari pong Allah Subhanahu wa taala napala ibau timut tak mawangi dibandingkan minyak kasturi. Ajak tu kisi di Makkah ai. Ajak bawa na tu masih kak gigi. Melo i loma sempaja subuh yarega melo i loma tarawih. Dia perlu nasi kak gigi maka depo imang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Angka ni mun relin. Amin. Masumana ibu nagai. Dia pernah sikat gigi roh. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu napalabak mopi tu masih sikat gigi sebelum mutama loroh. Jadi nawak diremopi. Apalagi na reko meloki sipulung, meloki rapak, meloki lo kantoro yang lupa masih sikat gigi dan rek subuhe, asikat gigi jolo sebelum jokah. Magai, ya kita orang roboti tak naganggui taulenge. Makanya ada hak orang muslim lain untuk kita jaga. Pura risi dia waktu Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nateyangi artinya nateyang oke bahasana hak desa iro nateyan hak desa tak jadi nareko baca ki baca hak desa iare ga aya akuran maka delak de nawat ding. Dua kemungkinan tu para ulama usul fikih mengatakan bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Jadi ia hak desa makarroi. Makarroi ia ro sahabat nareko melo masigi manre la sunah. Jadi ia ro meto tu ara eriolo na poji manre la sunai. Maka dia Nabi tak nareko melo ko joko masigi aja jolo manre la sunah. Boleh po masigi Maka ada kikapangi di to Indonesia amamuki idi de tole poji manre la sunai iya cocok. Tapi iro la sunai aga dampakna. Makbau timue artinya sininna aga gae. Pura yanre na makbau timutta mapada jengkol. Iare ga pete, iare ga biasa ki manre doriang okore bundarange. De to na tabawangi po imang. Letu ki masigi makbau timutta mati gerok dali sebagainya. Naganggu tawe. Iya ronatean Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam le ganggu tawe mas sempajang. Legang tahu hak na tauling. Makanya napalaba itu Imamuna Asy-Syafi'i sebelum loro untuk masih kagi. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala. Dan nia iro puasa ternyata napa guru ki fong Allah Subhanahu wa taala untuk tahangi mali wasata. Dan nia ia watange mencaji dasarna akarnya sininna nafasue. Nareko tulemo jaga ia watata nafasunna mali wasata. Insya Allah tu leta jaga agak galing. Nan niya jandelana sininna iro mati mutama watangi angka manang oko matata. Taite gare nareko melo ki buka puasa to. Sedia manang andre ukur angka ni onde-onde barunggo jalangkote panada esa es cincau es teh es buah dali sebagai. Dito pa natong ko ibu-ibu mapamula mo pitatte lima na patale ko angkani idi tudang ko tak kejenda karena reko mati pura kak manri jalan kote manre kak panada pure ro barongo pure ro manre kak sinanre dan sebagainya iro pak kita matata tapi moni kok nama sigi
Nappe dua jalan kote yandre aka jajian. Masoni mati geroni akatana yang naritu bahaya meto iye pak kita matai. Nasaba iya aga na paraluang ye watakalede nasiaga. Tatane gari itu matuaki. Umur 50 60 elalan nata sesuai palit telu timpu 5 timpu 10 timpu ganda ni tandre toh ganda ni elalan nata sesuai namo de na ganda sipan ne bocco tatato ganda yandre magi pale idi umak salange biasa ang kasele surata masapa agaga kaleleng esaliwang agaga haram esaliwan na agaga halalae padahal na rekomelo ki mapikiri ki genna iya nanre watakale magi le poji mo pisapa agaga makelelenge eseliwan na agaga halala nasaba magay iya romatay bahaya makana bahaya tu di ke kita ki bahaya yite bali bolata mamotoro baru pasti machinna ki yite bali bolata mangoto baru celesiko jandele makadabay mangoto baru yang gote mak bola barui cele-cele sih maka ada jaji negara bolana sinan na mak bene baru bali bolana macin toki aja ki ke Cina-Cina bahaya tuh bahaya maka di bapak ai manasa tapi deto tu na wadi 100% le salahkan iya tahu mage bapak ibu wadi jaji idi na polai na sebab biasana idi na rekoloki papi gau tete gere na rekoloki papi gau biasa ki tumita tahu mak dan telebak na puji metu mapitangi waram perana cuma dek mi wisangi rantena ulawa ga celoga yari ga macicingi iro cicina si di mi jari na macici tapi tatutuk mana ngi jari nahe de papotona de patasana 100 200 juta be idi matu puji mapita-pitangi waram perata sehingga taulengi makadai tosogi iro wak dikapa yala agaganda dan lain sebagainya berarti idik matu puji mapita-pita tete gare nabita itu tosogi tasagame to perri nabita jadi aja kinang kepasang yoko akalata maka da iro nabita to perri iro salangi maperi de nabita tosogi benek na Khadijah padang kalupo Utsman bin Affan itu orang kaya Abdurrahman bin Auf tosogi tapi mage paling nang kahadisan nabita maka da awwalu man yadkhulul jannata al fuqara tahu kami na pertamai mati mutama suruga al fuqara agar telah al fuqara tau fakire tau kasiasi pakutanana maka kue melo kiga mariolo mutama suruga melo kiga mancaji tau kasiasi peko carana na maka de nabita na rekomelo ki monriolo mutama suruga mancaji tau kasiasi ki oh maka de panritata de na wak dile pahami makwe hadis nasaba angka mo pa tu hadis lain nasabari iro nabita masuk na ya desa iro to pakere pura ni makuraga pura ni makkalawa pura ni masapadale na jame kewajibanna lo kopong Allah Subhanahu wa taala tapi toto na metopo le pong Allah Subhanahu wa taala mencaji to kesiasi maka ia na rotau mencaji antri yang pertama mutama suruga aja kita pemita iya desa maka dai aja bawa na pale to jama makanja na reko mencaji to kesiasi ki de na koro murak masija kina setama suruga aja bawa na tolo mak jama tu munro bawa na boleh mahapi dinakor bapak ibu ya tetaki mak jama tapi nareko na puri toto ki pong Allah Subhanahu wa taala mencaji to fakire maka itulah orang-orang yang pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala sini ngata malabina pong Allah Subhanahu wa taala mamagi-magi iye subuh ke-29 naliki baraka lo popong Allah Subhanahu wa taala nareko pale baja no puritoto ki pong Allah Subhanahu wa taala malepa maka ya sidi malepa tapi nareko sangadi maka sangadi pito malepa kita mengikuti arahan pemerintah Iarega yang Muhammadiyah mengikuti Muhammadiyah karena dua-duanya punya metode dua-duanya adalah caranya semua benar. Nah, ini mani meloki ga maciuk Muhammadiyah atau kalau memang pemerintah di hari Sabtu maka kita di hari Sabtu. Sini ngata melabina fong Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi na paturug baraka lupon fong Allah Subhanahu wa taala sehingga di Ramadan kali ini na pacing kisikipe fong Allah Subhanahu wa taala mencaji anak lolo dan nia ang katarruki jagai dosa-dosa tak la tupe masih runtu
ramalato pemang insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.